Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wa anta khairul fatihin. Sinina tauma-tauma lebih kumana mengke hadire. Iya kotumelo curitai peristiwa Isra Mi'rajna ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor sidi harus ipaham dece makadai iya peristiwa Isra Mi'raj tania elona nabita. Tania elona nabita. Tetapi tentuanna pun Allah Ta'ala. Ia naro narampe ilalanna pamulanna surah Bani Israel, maka day ayatna Subhanallazi asra bi abdihi laylan. Mapacing pun Allah Ta'ala ia puak palalang peniwi atanna residi wani. Jadi pun Allah Ta'ala palalang peniwi. Tania elona nabita. Jadi maka dia ayatna asra bi abdihi laylan. Na palalang peniwi atanna residi wani. Jadi dia nak kada nabita iya melo malalang peniwi. Pun Allah Ta'ala palalang. Jadi apa yang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini atau lebih kemana ke hadire? Itu tidak keluar dari mekanisme ilahiyah. Dia gaga campur tangan taulino koro, dia gaga elona nabita, dia gaga pendekatan nabita, tetapi itu ketentuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dipahami satu. Yang kedua, sini tamu-tamu lebih kemana ke hadire? Maka dari riwayatna an regurutta ahli sejarah. Iro peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di akhir-akhir periode Mekah. Angka toto panrita pawi maka dari ia kejadian ngewe 10 tahun purana ilanti alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencaji nabi si bawa mencaji suro. Jadi pada tahun ke-10 setelah kenabian. Angka to makada 10 sidi, angka to makada 10 telu. Tetapi yang pasti sini na tamu-tamu lebih kumandang ke hadire. Ia peristiwa Mi'raj ewe, Isra Mi'raj ewe. Dia nak tatungan cadidi. Tidak berdiri sendiri. Ada persoalan yang terjadi sebelumnya yang menjadi akumulasi dari peristiwa tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa di dalam perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu ipakakenka Isra Mi'raj sarekwamengi iya naro mancaji papan nasari ale malabina nabita si bawa idik manang makada iro ajaran agama na pun Allah taala engkatungang. Sini na tamu-tamu lebih kumanang ke hadire. Magi wakada ajaran agama na pun Allah taala engkatungang. Na sabab mapamula pangulutan Nabi Adam alaihi salam. Letuk pangulutan Nabi Isa alaihi salam. Jadikan ia tu jumlahna Nabi masohoroe ingeratu ka 25. Iya 25. Iya na Nabi si bawa suroe pure nalanti pung Allah Ta'ala angka mana ngumakna. Angka mana tugasna. Angka mana risalah na tiwi. Semua punya risalah, punya misi ilahiyah di dalam menyebarkan dakwah dan prinsip ajaran tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara semua nabi dan rasul ini telu manitu munro tasesa ajaran agamana. Nomor sidi pengikutna pengulutan Nabi Daud si bawa Nabi Musa alaihi salam agama Yahudi. Pengikutna pengulutan alimalabina Nabi Isa alaihi salam agama Nasrani. Pengikutna ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana na telu mani agama samawi munur kulino makokoy dia nagagaling na iro sesa iro capuni. Nah maka dani an regurut atau pandita
Mapamula pangulutan Nabi Adam alaihi salam, lattu ale malabina Nabi Isa alaihi salam, iro bate na palattu i ajaran agama iro risala na tiwi iro dakwa na sabarkan iro, ya ko istilah na biasa waktu kumakguru ko al-Azhar, sam'iyat. Sam'iyat, ano yung kalinga mi? Ano iturita mi? Jadi metode penyampaian wahyu, metode penyampaian berita dari langit dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua, nabi-nabi, mapamula Nabi Adam alaihi salam latu alaihi malabina, Nabi Isa sebelum Nabi Madu pula bahkan Nabi Isa, itu cara penyampaian dakwah, penyampaian segala sesuatu sam'iyat, anu yung kalinga. Pekoyasan anu yung kalinga, pasang ni. Iya, pasang. Kaya gaya sa pasang, Malaikat Jibril iwere ngaya, iwere tugas, iwere risalah, pasap pole ripung Allah Ta'ala. Malaikat Jibril palatu yaro pasangnya kuro nabi-nabi lainnya. Nah, padahal na yaro nabi-nabi lainnya maka da ang kamakwahe. Jadi malaikat Jibril curitangi maka da ang kamakwahe pole ripung Allah Ta'ala. Curitan na malaikat Jibril. Informasi yang diterima dari malaikat Jibril. Dia gagalan susiruntuk. Itu yang disebut dengan sam'iyat. Anu yung kalinga. Anu icurita. Curitan nami malaikat Jibril, nasabak malaikat Jibril, tugas na patiwi wahyu, na palatu akuro nabi-nabi. Tetapi ini isat na ajaran agama atas ini na toma-toma labi kumanang kehadiri. Bukan sam'iyat. Tani anu icurita, tapi musyahadah. Agaya sa musyahadah, ipitangi ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka angkay he. Mapalatu kang umamu. Kinro ipitang? Watunna ilalanna peristiwa Isra Mi'rajatna ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua penyampaian itu akumulasi diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iro ajaran agama ta ini digagabata-batana nasaba anu yung kalinga si bawa anu nita ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab na kutumak guru. Ya kutumak guru teologi biasa waktu kumakule. Ya turuk sam'iyat wal musyahadah. Anu nita ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa anu impering kalingangi ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua itu dijelaskan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya na curitai aku orang malabina pung Allah Ta'ala yaro peristiwa yaro siddi. Ilalanna suratun Najm. Maka dari suratun Najm walakad ra'ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Makir wayang na po pungalatan ro aga batuangan na. Makare batuangan na ni taype mang ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakad ra'ahu nazalatan ukhra. Ni taype mang malaikat Jibril iro watwiro ipaturun malaikat Jibril dalam keadaan matapa malaikat tumang. Nazlatan ukhra berarti pura nita Nabi cincang. Berarti kedua nita Nabi malaikat Jibril matapa malaikat. Dia gaga Nabi lepura mita Nabi tapasli na malaikat Jibril. Nabi tam nita kedua. Kenro nita Nabi nomor sini waktu na paturung Iqra. Ayat mamulangnya. Okiro cincang. Nah, ilalan na suratul Najm maka dia ambil guru tahli tafsir nazlatan ukhra nita Nabi cincang. Malaikat Jibril matapa malaikat. Berarti anu nita. Tani anu curita. Sini na teman-teman lebih kemana yang hadir. Itu bukti bahwa persiapan dan penyempurnaan agama Islam sebagai misi risalah terakhir sampai akhir zaman memang betul-betul pondasinya diperkokoh oleh peristiwa Isra Mi'rajatna ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum sampai ke sana, sini na teman-teman lebih kemana yang hadir. Melokat dulu curitangi agana sangan regurut ahli sejarah. Maka dia yang regulut ahli sejarah Ia sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'rajatna ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia Nabi tarun akan susah. Akan susah. Ada beberapa peristiwa akumulasi. Jadi kalau kita mau lihat itu angka telu peristiwa besar. Nomor siddi Watunat tamai ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif berdakwah. Nah coba-coba Nabi tamelo tama Taif palabang ajaran agama na kung Allah Taala. Dia nak umak kabawang tamai Nabi to ke Taif, dia panadapi Nabi tababan na Taif nerempak batu Nabi tanilalum.
Itu tantangan pertama. Soro ina bitta li malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lodong ang umat na makada Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun napali supaya matama Makkah takajenda ia li malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakada piku ni bati ku pamulai wi ajaran agama na pung Allah taala na digagato terima ia. Itu peristiwa pertama. Itu berentetan secara akumulasi. Yang kedua, sini na tama-tama lebih kumanan ke hadir. Angka kejadian yasang Amul Hisar. Yasangnya Amul Hisar tahun pemboikotan. Kalau bahasa politiknya sekarang embargo. Jadi embargo. Jadi ero kafir ero dipimpin oleh punggawana kafir Abu Jahal. Si bawa Abu Lahab. Sama turu makadai ya kodene yule mateng alimalabina nabi tanasa berdakwah taruh ni najamai ro jama-jamangero tetapi mapamula makokwewe iya di penduduk asli na kota Makkah ya rode nami lo macho ko nabita aja gaga mewe ada nabita si bapa ngikuna aja gaga meliwi gaganna aja gaga pak beliwi aja gaga tulungi aja gaga milo tulungi pokok na itatay bawan ni kung kaparalun na itatay bawan ni itu disebut pemboikotan embargo hisar. Jadi, iro waktu iro sini teman-teman lebih kumanan ke hadir, iro catatannya iro piagam tentang pemboikotan ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lai gatung okko ya se na yawana jumpi ulawange, kakbai. Ya kong kaga tak gatung okko dia nagaga arawa dikecai. Sini na teman-teman, buru to man iro aga gairo hancur, nakan nabosi naga niriangin napa talak ga sendirinya, napa angka na cek manyawa-nyawa li malapina nabi tasi bawa pengikuna. Nanya rawat tu sini na tama-tama labi kumanan ke hadir tania cadi din na bawang ali malapina nabi tangka pengikuna si are-are. Leboy ko. Kendo ni malam mo dala. Kendo ni melepan re. Kendo ni balancay umasalangnya rawat tu sini na tama-tama labi kumanan ke hadir na iboy ko. Duina pengulutta Khadijah radhiyallahu anha bayini na nabi tabalancay man ang isalangnya rawat sebab pengusaha onrolat dan na pemboikotan ngaro sini na tama-tama lebih kumanang ki hadir capu modalak na Khadijah yala ongkos di finkos untuk membiayai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun pemboikotan Amul Hisar namanya. Jadi mak den nak maniero piagam nuki ero arak kapire ero apa manyawa-nyawa cek di alim alabina nabi tanpa nalupai ni tahu napa kedo-kedo ni cek di alim alabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bawa pengikutna ya rawatu itu dikenal dengan Amul Hisar pemboikotan. Dia pernah makasing rampan na nyawa na nabi tapura lailal lungo Taif mengalami tahun pemboikotan. Selesai tahun pemboikotan masuk cobaan ketiga lebih berat. Itu diistilahkan dalam sejarah Amul Huzni, tahun duka cita. Magi na yasa tahun duka cita, sini na tama-tama lebih kumanan ke hadir eh. Nakanay alimalabina nabi ta musibah beruntun. Iya. Nomor di matay amurena nabi ta Abu Talib. Irwatwiro. Dia gagam mewaiwi alimalabina nabi ta pula ripapijaran na arak kapire e irwatwiro. Kecuali Abu Talib. Iya, nasabah iya Abu Talib sini na tama-tama labi kumanang ki hadir isa kampot tongang. Iya, isa kampot tongang ya siri. Mas sapusisan ni Abu Talib si bawa Abu Jahal, si bawa Abu Lahab, si lempu. Jadi dia nawarani kacai Nabi takung kay Abu Talib. Iya pa nawarani kacai Nabi takung digagay Abu Talib. Salamang kay Abu Talib, maka dia Abu Talib, dia lawi titay ko na cobi-cobi pak kapiri Makkah. Iya pa. Palapi arona ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alin ato na pawakain na bita, alin ato na piyari na bita, nasaba ilalam mo pitampo na indok na namati ang buot na. Anang itong umurot na nabita namati indok na. Mati indok na nabita nini na piyari, Abdul Muttalib asan na, nini na limalabina nabita. Asiratong umurot na nabita dia panatama 10 taong, mati nini na nabita Abdul Muttalib, amure na Abu Talib piyari latu malupo latu mabeni. Latu pura yaka mancanyi nabi si bawa mancanyi suruh, latu sabarkan ni ajaran agamay. Abu Talib mewai limalabina nabita. Mati Abu Talib. Sini na tama-tama labi kumanan ti hadir. Penopang utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah meninggal dunia, Abu Talib.
Tetapi makadai an regurut tahli tafsir we sini na tama-tama lebih kumanan ki hadir angkau paliwat rajinna. Ya ro pala Abu Talib mati dia pernah kena sahada. Dia pernah kena sahada. Menurut asbabun nuzul nasangan regurut ta Imam Ibnu Katsir anoran na surat Taubah ayat 113 itu membuktikan nasangan regurut ta Ibnu Katsir maka dia pada kena sahada Abu Talib na mati menurut anda regurut ta Ibnu Katsir. Nah ya kuma bicara tafsir ini tahu duan rupa itu. Angkaya tafsir bil ma'thur angkaya tafsir bil ra'i. Iya. Ya sange tafsir bil ma'sur kita menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan riwayat yang sahih. Ya sange tafsir bil ra'i kita menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan hasil pemikiran dan ijtihad manusia. Jadi bil ma'sur berdasarkan riwayat, kekuatan riwayat yang diandalkan. Ya sange riwayat pemberitaan, kesinambungan. Maka singi ala-ala nero curitain alat tu ini. Dia cerita bawam ni, ya royasan bil ma'sur. Nah dia nagagat cau kesingi tafsirena Andre Guru Ibnu Katsir di dalam meriwayatkan riwayat penafsiran. Nah maka dia Andre Guru Ibnu Katsir asbabun nuzul na surat Taubah ayat 113 itu mengindikasikan dia pernah kena sahada Abu Talib na mati. Maka dia curitan Andre Guru Ibnu Katsir waktu na melo ni isaray na ilam amurena limalabina nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taton ni alimalabina nabita milodong ngi amurena miti we matanda alimalabina nabita makadai lalan na don na amurena Allahumma ghafir li ammi Allahumma arham li ammi. Epong adampangi wi amureku amasi wi amureku. Sebelum itu sini na tama-tama lebih kumanan ki hadir waktu na ipamadang makuragato alimalabina nabita milo pasahada ya murena. Onrolat na nabita matana uku amurena. Dia nagagap cawi nabita susana waktu na milo pasahada ya amurena Abu Talib. Nabici amurena makadaya ammi. Amure. Kul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah minukala ilal rabbi. Paumi bawang asahada buku bawang iya panjami kuku-kuku. Sini na tama-tama lebih kumanan ki hadir. Asahada buku bawang iya panjami ni rosi sair. Tungka-tungka mak bici nabi tamakaro mak depe Abu Lahab si babu jahal nakada. Ia tu mas sahada lo nacacuku lontara. Iya meka pada mana yang keturunakku rimun rima kada mi tau imate. Abu Talib melo mani mate na sahada magi na sabulum na tanama sahada mi mako. Pelora dia balik na bicara nami bawa tani arwane. Ning kali ngai ro provokasina sapisan na dua. Angkat na dia na sahada. Nah, pura ni yaro miladanya le malabina nabi tataton ni risidapena wujuna murena Allahumma ghafir li ammi Allahumma arham li ammi epun amasiwi li amureku adam pengeng yang amureku marola yang malaikat Jibril tiwi ayat surat Taubah ayat 113 akan asang ayatna makadai maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Maka lin nabi denay palabat nabi ya tengi nabi iharangan ni nabi wallazina amanu makuto pero to matappa jadi ya tengi nabi si bawa to matappa ay yastaghfiru lil musyrikina milodoang ngi tau mappa duai walau kanu uli kurba namo masigi jadi dia ni palabat Nabi, apalagi ke ustaz ni. Jadi, no malaikat Jibril tiwi ayat taparesami matu ilalan na Quran malabina pung Allah Taala surat Taubah ayat 113. Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dia ni palalo Nabi si bawa to matappa milo doangan ni milo dampengan ni milo akamasyangan ni tau mapak duai namo masjid. Pura ya Rasulina tama-tama lebih kumanan kaya jadi soro ni nabita. Nak kada ko makito pala soro nak dia na mungkin. Ya, sudah turun wahyu yang dibawa malaikat Jibril sini na tama-tama lebih kumanan kaya jadi. Na curitai
Andre Guruta Abu Ja'far Al-Barazanji. Angka tu ilalan na Barazanji itu. Dia kuna dapi iro curitan na ro Amul Huzni. Maka dai Andre Guruta Imam Al-Barazanji ilalan na Barazanji ro. Wa talat kubat da salasati ayyamin Khadijah. Talungas sumatina Abu Talib matituy Khadijah. Talungas sumatina murena nabitta. Mati si binina. Yaro nang yaro balancay man nang yaro masalan. Waktu na Amul Hisab. Angkau pacik ni. Kung na po din na nabita Khadijah din ang kanapamario nabita waktu na tu Khadijah. Mati man din na Khadijah na napamario nabita. Sini na tama-tama lebih kumanan kihadat. Madari ya ko situdangan niya malabbi na nabita si bawa pangulut ta Aisyah radhiyallahu an. Madari ko situdangan ni. Si dimi benen na nabita anak darah yung ibawang Aisyah radhiyallahu an. Situdangan niya nabita, biasa kong kagagamin nilaw nabita makadaalang nga iro. Tanya asan na Aisyah na tapu, asan na Khadijah na tapu. Macala tapa na Aisyah. Sini na tama-tama lebih kumanan. Makadani Aisyah. Nadi ga chorolo ka. Lato-lato man iro mupo bene patapulo to umuro na mupo bene iro 25 to tomo mupo bene. Aga nasa nga malabina nabita, tarni nabita makali nabita. Ruziqtu bi hubbiha. Papidalle kami na manyaman na merenga pung Allah Taala napasipuji ka si bawa Khadijah. Makali nabita ruziqtu bi hubbiha. Sini na tama-tama lebih kumanan kaya. Jadi beruntun musibah sini na tama-tama lebih kumanan kaya hadir. Jadi naruwat tiro sini na tama-tama lebih kumanan kaya hadir. Menurut berbagai riwayat na sabang katu riwayat na Abu Hurairah, ang katu riwayat na Ummu Salamah, riwayat na Abu Hurairah walangi. Versi Abu Hurairah. Jadi makali riwayat naro, ya naruwat tiro, ya naruwan ni naro, wan ni melon. Law ni nabita ko Baitullah, nakadai nabita taro ni pala na law na mapis ang kupunana boleh. Jadi kun itu sandre ni ko hijar Ismail batu masalek ko. Sandre ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikir cari ni. Maka dia Nabi ta, yakin ni gang kamu reku. Yakin ni gang kabainiku. Belum ada jaminan dakwah saya berhasil. Apalagi makuk kowe. Sini na tama-tama. Yan tuan ni itu. Layok bini punggawa na malaikat, ketua kelas na malaikat, layok bini malaikat Jibril nakada ada gaga mat jama. Sulaiman itu tugasmu, hentikan kegiatan. Lo melanggar Muhammad. Mino turun perintah. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi iperintahnya malaikat Jibril di mana ngipunggawa na malaikat jadi. Malaikat maut, malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril. Sini ngipunggawa na malaikat dia gaga kegiatannya ruwani lo mala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na tama-tama lebih kumanan ki hadrat. Nah, sebelum diperjalankan sini na tama-tama lebih kumanan kan gini say yolo atinda le malabina nabita. Macarai pagi na bisay nakadade yelo orang mapaci. Jadi itu anu bisay tanya anu macarai pa tapi yelo orang mapaci. Dia na maruntok pigagay na bisay tetapi yelo orang mapaci sih. Contohna pupura manre. Macarai pagi pura yan renang ini bisay. Nakadade marota mi. Milorang ima pacil lima, jadi bisay. Na yaron nang yan nagesel lima tani anu macarai pa. Anu yan remo? Magi pinay bisay, nakadade orang ima pacil. Jadi yan aro, orang ima pacil atinna li malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum melanjutkan perjalanan. Agesa nami raja isidin atau mata lebih kemana kaya kasempajang. Magi na de panay batti ro sampaja pada na lolongan li malabina Nabi na sabad de pa naman pacil atita. Ya boleh malabina Nabi ta mapacime mga tinna. Jadi kunci di pelajaran pertama ni orang yang deguruta to pada tay majapui maka da ya ko meloro ki makbaraka iro sampajangi ro atita jolo lay pacingi sebelum ijama sampajangi na sabay ali malabina Nabi ta waktu namin terima sampajangi ipacingi jolo atinna. Ya ko marota ya tito mas sampajang mega nawa-nawa mega pikiriki de na khusyu de na sililo ko pung Allah taala mas sampajang muki hatu. Ya, tetapi dia nailolongan ni kata na sampajangi apalam maksimal na kuren anjan cipu Allah Ta'ala. Tetapi dito na salah. Dia may nailolongan baraka kami nan madicingi. Sini na tama-tama lebih. Ipacingi jolo ati. Nah. Sini na tama-tama lebih kumanan kaya hadere. Ipalalan niya limalabina Nabi Talo Masjidil Aqsa. Itu paket yang pertama. Iro yasan Isra. Maka dari ayatna barakna haulahu. Ibarat kaki mapamula po dari Masjidil Haram loko Masjidil Aqsa. Aga ya sang ibarat kaki.
Itu rute yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kampung Nabi. Jadi mapamula Nabi Adam alatu alaihi malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nama bela pole radius na kampung ini. Ina ron asal kada barak na haulah. Di kampung mak barakam itu ya tu. Orang Nabi, orang wahyu turun ke kampung itu. Dia nama bela. Linuriyahu min ayatina. Yang pay ko cerita Isra Mi'raj na pung Allah Ta'ala dia najaji akal lang ipake cerita iya. Nasabab maka damit tipong Allah Ta'ala may mapitang ya kuasa ngako. Jadi ya kuasa ngat tauli na may melo cerita dia najaji. Nasabab maka pung Allah Ta'ala rawatun na palalampan ni nabita linuriyahu min ayatina. Melo may mga pitak ko kuasa ngako. Jadi kekuasaan Allah yang berlaku. Kina tu yang pay to sini na tama-tama labi kumanan kaya jadi watun na liso ale malabin na pole nabita pole mamiraja. Subuh-subuh tu dan itakajan na okoy mulana sapisan na Salamah tu dan Nabi takajan na okoro orang yang pertama yang melihat Rasulullah takajan na Abu Jahal. Jadi mak depe Abu Jahal lo ko Nabi tanakada aga si tapi kiriki nure kan nure Nabi ta mure Abu Jahal. Aga si mo pikiriki nakada boleh kak Baitul Maqdis nawan ni boleh to kasih untuk pung Allah Taala terima ka sampajan nakada we. Nakoy di nasa lo Baitul Maqdis unta lay pake tak 20 na patolat tu. Naikot we. Dia pernah tanggaman ni mangka, dia pernah subuh mulisu. Peko carana. Muba akal salah Abu Jahal. Maka dia Abu Jahal. Melo gopau itu cerita itu. Upasi pulung aku tahu. Nak kena cocok ni melo memang padang itu we. Jadi sabaraki panitia pertama Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Alena mapasipulong, alena event organizer, alena matoroi, alena pasipulong itaw Abu Jahal. Tapi akala sala na ko Abu Jahal makadai meka pakasiri Muhammad baranita ite balena. Napasipulong taw tatong nabi ta macorita. Sini na taw. Macorita mana ngero peristiwa. Yero wattu yero mega arak kapere matappa mega to din ala akalan mega to bicawa. Tetapi iro nalay akalan na makadai mapamula na sa mabicu ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nang kana din sa syatuleng pangulut Abu Bakar. Syatuleng si pakanana. Iya. Mabicu mo pina syatuleng. Lawi mo tanay ni pangulut Abu Bakar. Nakadamagan usad din yero na po Muhammad. Maka dai pangulut Abu Bakar mapamula si puji ka Nabi talatu mako kedi nang kawite balena. Dia nang kawite balena. Namolak di payatu na po Nabi Muhammad lo taparito. Iyan na to yang pay to sini na tama-tama labi kumanang kaya dere tungka itappuasan na pangulut Abu Bakar makanaki Abu Bakar As-Siddiq. Mapatungan. Okiro munro. Riwayat na ronaya sa pangulut Abu Bakar. Nasaba makbalemana tawo cari na pangulut Abu Bakar patungan yang labi na Nabi di peristiwa Isra dan Mi'raj. Sini na tama-tama labi kumanang kaya dere. Itu pagbabajang isa. Sini na tama-tama labi kumanan kay hadir Saya pangkas aja na cerita yero. Peristiwa Mi'raj jadi oko aga na pigo Nabi ko Baitul Maqdis. Oko Masjidil Aqsa makukwewe. Nabi masampajang ni Nabi ta pimpimanan ni sini na Nabi masampajang. Ang kamanang ko makadaki pekuy nang kana to pura namatimanang yero Nabi yero tapi kan mekanisme na pung Allah Taala juga. Makadai lalan na ko malabi na Nabi ta wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un walakin la tash'urun. Kalau ada orang semasa hidupnya senantiasa berjuang memperjuangkan agamanya pung Allah Taala, aturan na pung Allah Taala na pajok ko katantuan na pung Allah Taala ya ko mati jadi dito na mati iko mi makada mati di mi musad dingi makadang kamupi walakin la tash'urun. Jadi yang kamana pe mangyaro Nabi sini na tomo-tomo labi kumana kare mas sampaja Nabi kami mangi jadi mak bentuk saf ni tahu yang malabina Nabi tadi itu Nabi loyolo malaikat Jibril ren-ren Nabi loyolo Nabi na pimping sampajangi itu membuktikan maka da yaro ali malabina Nabi ta pangulun na mana sini na Nabi sini na tama-tama Nabi kumana kaya dire jadi aja na tabata-bata Nabi ta namuro sini jolo na pa Nabi langi ali na pimping ite mas sampajang ko Masjidil Aqsa sini na tama-tama Nabi kumana kaya dire. Nah setelah itu lanjut kepada peristiwa Mi'raj sini na tama-tama kan natembus Nabi ta langi pitu susungnya oke Nabi langi mamulangi si runtuin Nabi Adam
dan seterusnya Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, letu langi mapi tue siruntu oku pentingnya. Yero di tegak penting. Ia miro pantiro watunda melo kak cerita sini na teman-teman lebih kemana berdasarkan riwayat yang saya dalami. Oke langi mapi tue siruntu ya lima lebih na nabita pengulutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengulutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Magina Nabi Ibrahim itaro terakhir oku langi mapi itu susungnya. Nasabaya itu pengulutan Nabi Ibrahim ang kakaistimewaan na. Rimunrin na Nabi Ibrahim, sinin na Nabi nalanti, kung Allah Ta'ala diga masupo lebelaran na Nabi Ibrahim. Wiyan naman ang Nabi Ibrahim mancagi Nabi. Mapamula Nabi Ishaq, taniya pole Nabi Ismail, pole ko Nabi Ishaq. Diga agad to masu. Jadi jalur Nabi, batiran Nabi. Yan ito yan pa ito katumatahiya to. Tapi asan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka kita Nabi ta pada mo baraka kita po alim alabi na Nabi Ibrahim nasa baraka memang. Welaran Nabi, sini dua mi anak na tapi wijan naman nanu walau ya walat alim alabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi mana. Ang kapasan na alim pangulutan Nabi Ibrahim ko alim alabi na Nabi ta. Maka dari riwayat na ya Muhammad iqra ummatika minni salam. Palatu ka nga salak ko kuma mo yamanang. Jadi maka dari pangulutan Nabi Ibrahim na palagi Nabi ta makada palatu ka nga salak ko kuma mo. Jadi nabarisan lang mana ni masalah ni pengulutan Nabi Ibrahim laku ini lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa makadai wa akhbiruhum curitang yung makmu padang yung makmu palabangan yung makmu wa akhbiruhum palabangan yung makmu annal jannata tayyibatut turab. Itu surga tu macomo tanah-tanangan na. Makanjak wae na. Maluat tanana. Makanja ipake makapling gratis. Jadi pesanan Nabi Ibrahim ko nabita. Pala tukang ipasa kalau kumama palabangan ni makada ia tu suruga tu makasi tanana. Subur tanana, maluang. Onrolan na arduhas samawati wal ardi ya ko yukurui silampu tanai silampu langi jadi kedua pilino. Lona suruga. Napa lona? Tanai pasakana arduha. Baru tanya kalau ya sih belum vertikal baru horizontal arduha samawati wal ard. Jadi baru dihitung horizontalnya belum vertikalnya. Jadi malam memang napa makanya pengulutan Nabi Ibrahim wa annaha qi'at makanya ipake makapling makanya Nabi tagan ipake makapling makanya pengulutan Nabi Ibrahim palabangan yung makmu nabacay subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yan rin pakai makapling koto tama. Jadi tama pi na pakai makapling. Iya. Tama mana ni insyaallah. Iya jadi yan rin tala sikiri ro sini aja na talupa ini subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasan na Nabi Ibrahim lewa alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini rin pakai makapling jadi kumeki mege kaplita tapi ini baca ta iro. Dito na pakai sertifikat tanah ko. Sini na tama-tama lebih kemana kare. Takapli memang ni. Yan na tala sikiri. Sini na tama-tama subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sini na tama-tama lebih kemana kare hadare. Pura yaro kan itiwi ni Nabi taloko Baitul Ma'mur. Itiwi ni loko Sidratil Muntaha. Makadani ayatna iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Jadi tama ni Nabi talaga na Baitul Ma'mur mataru-taru loko Sidratil Muntaha. Agaya sa Sidratil Muntaha, yakuro Sidratil Muntaha sini na tama-tama lebih kemana kare hadare. Dinanawat dilepaw makadakin ro yaro. Karena di situ kan arah tidak berlaku. Dia nawat di makna yasi yawa itimo orang iwata ken ro yaro nakada oke Sidratil Muntaha. Hukuman ni rumah selesai semua persoalan. Jadi tama ni Nabi ko Sidratil Muntaha sini na tama-tama lebih kemana kaya isiyak makna ilalan suratul Najm. Isiyak sa sidrata ma yaghsha. Tama ni Nabi tailalan turun kabut. Jadi yaghsha yaro tatungko. Tapi yaro patungko naruh tanya patutu. Dia ko patutu kan malam baki. Iya, tapi kabut. Kabut, seperti kabut itu seolah-olah kabut. Nasa ngayan pun Allah Taala. Begitu turun kabut,
Tasil malaikat Jibril. Nasoro min Nabi taloyolo nasoro malaikat Jibril. Si bawa mana malaikat nang damping. Giling ya malaikat bina Nabi tasinin atau mata malaikat bimuk. Giling ya malaikat bina Nabi tamite malaikat Jibril soro apa nasoro min Nabi taloyolo. Giling ya malaikat Nabi tamite malaikat Jibril lomon dinite maka dai Nabi ta ahuna yatrukal khalilahu. Mupako ka pelet tu. Nei komitiwi ka ako na musalaika. Mami tate ka cari dikok ko. Mamu salaika. Mamu soro lopi-lopi. Maka dai malaikat Jibril likulli minna maqamin ma'lumin. Iya padang ko maka dai malaikat Jibril na padangi Nabi ta. Iya padang kon ratai di esurun Allah taala. Iya ya latu ko watasak ko. Ya pu di wat dingi loyo ya dina wat di loli wangi umrang ini. Betul ngan na yasi mo pi malaikat Nabi ta na malaikat Jibril. Nasaba soro Nabi ta yaro malaikat Jibril watuna iz yagsha sidrata ma yagsha watuna no iro kabu iro nasalimuti sidratil muntaha ta soro malaikat Jibril nasoro Nabi ta makre mamu salaika makre malaikat Jibril padang kon rata isurun Allah taala iya kon ramu wat di ko maju loyo ya latum ya ko lao takadam tulah taraktu ya ko ya maju isurun Allah taala manguka tapi ko maju mubetu loyo no rek siruntu pomu ko na ya matajeng. Jadi dia gak ketemu runtu ya orang kecuali Nabi ta. Sini na tamatang lebih kumana ke. Latun ya orang mataru wali malabina Nabi ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju ang kami malaikat Jibril imun rima kita tapi denu le tamay orang mataru wali malabina Nabi ta setuju. Aga na baca Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mapakaraja le malabina Nabi ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko pung Allah taala. Malahan ko riwayat na patasawwu na sapatu watakalina Nabi ta na di gagamu ba kecuali tajanna Nabi ta ina royasan nuru Muhammad. Jadi rawat tu rosid dia manitahang nuru Muhammad tajanna mani Muhammad monro. Yana ro at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Min kalingan isada li malabina Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamakan rialimu Muhammad tan napudo mak barakako. Maka di Nabi tadi nagan nako ya mi mak barakang kung mak kupung imun di masih satu nasi sakapire wa maka di aga sambungan ro. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi wa alaina wa ala ibadillahi sholihin. Puang patamati umakku ya mege amalat na puang. Aja na ya bawang. Aga siya guru mo kesini na tama-tama labi kuman ang kihari. Guru ang yaro nabitay la punggawa tongan. Ya ko nabitay la punggawa tongan di na para tawlang ya la punggawa. Ya ko matawa-tawa tawe di na melo nabita malolong bawa cari di na ningarato kini monri. Ya po to tese sa ako punggaway. Yan nalulungat tawa. Tawa na si pataway. Ya ko nabitay la punggawam, hindi naman laparo. Lolongan ni nabita, naputoy maka patsin rolay tigi puang. Atak ko ya makasing ya mala na iya melo emita deche. Pitangi deche puang aja matutukang deche. Namo makbudo so kumemita deche po adam pangiti po. Titero sini na tama-tama labi kumanan kihadri. Hindi naman laparo nabitay la punggawa. Wat di mema ya la punggawa. Sini na tama-tama labi kumanan kihadri. Pura yaro. Tapos mati mana ni malaikat imun rin narunang herdin ulit betul orang ini makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yan na isa na tahiyya ikut na sempajan ni. Sini na tama-tama lebih kumana ke hadirin. Iya. Jadi dia nak buat itu capak-capak maka demi ni pa aja ikut na sempai tahiyya. Isa na dialog na pung Allah taala si bawa ali malabina nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu nama tahiyya. Sini na tama-tama lebih kumana ke hadirin. Pura yaro ipaterima yan ni Nabi ta. Yaro ayat pertama yang tentang sempajang aqimis innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri Muhammad pigau ka nga sampian na pun di gagap po di sumpa kecuali ya aqimis salata li zikri gau ka nga sempajak patatunga nga sempajang li zikri ya ko mas sempajak ko aja mas sempajang matatu asal mas sempajang tetapi kami ko makasih sempajamu di sekini sinin na kedomu sinin na bacamu dalam sempajang aja na salay paling ngaralo di pumalataan. Yan na sa salah khusyuk. Sini na tama-tama lang kemana. Jadi kung meron kilolong ang salah khusyuk yan nomor sige, mapamula pura kita kabdere latu assalamualaikum ni pajama sampajang aja na sa paringarang ilo ko pumalatala. Marajing memang. Tapi dia nak kada agama tadi mulai dilatih. Sini na tama-tama lang kemana kaya dilatih. Itu latihan sini na tama-tama. Nasaba tidak tanggung-tanggung pabalat na suruh pabalat na kumakasing bali masampajang. Pura yano sini na tama-tama labi kumanan kaya aja Itanay wala malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada aga cinay. Ipit daray. Ako pung Allah taala. Aga meluri. Aga nakatay nabita.
Mate atin na lalan na nabitaro na curita ero kejadian ini maka dia ini gagapon. Luar biasa niya dirang ni ulolong puang dia nagagabacin nay. Syukur na nasa nabita. Yalah si penghargaan nabita ero pero ittakhaztuka habiba lam uzkar illa wa tuzkaru ma'iyya. Taro ni palik na mapamula makukwewe waka ko mancay tori pojiku. Asalang itapu yasan na pung Allah Ta'ala dinawat di dinatyo asan na alimalabbi na nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi na tu barakat na tu kutu masahada la ilaha illallah dini pattaru Muhammadar Rasulullah ibaca asyhadu an la ilaha illallah dini pattaru makada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ang kasad di ko tita makada di nasuku. Ang silay nga sa di kutu makada la ilaha illallah dini pattaru makada Muhammadar Rasulullah. Yan ano barakat na apa makada ni pung Allah Ta'ala iko itapusan na pung Allah Ta'ala matyo sa mo aja na mi tahu. Iya, sini lah. Tama-tama lebih kumanan kaya ada. Jadi, lam uzkar illa wa tuzkaru ma'iyya. Asal ang itapui, asan na kung Allah Ta'ala, majay sa ni kode ni pacindrola, na itaputo asan na alimalabbi na nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti, makada yaro alimalabbi na nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tau ripujin na may mapung Allah Ta'ala. Nah, sini na tama-tama lebih kumanan kaya hadire, inaron nangi upawiri pamulan na makadai ia sang sampaja khusyu sampajan nakatayi agamata sampajan natarime alimalabbi na nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja di tala beban di sampajan ni nakata mi si masampaja tama sampaja si aja tala beban ni aja na ialah pagalagala nasabayaro alimalabbi na nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemeti batin na mangukuru iro nabita ko may masampaja nasa mi istirahat. Nasa meron na nabita masan-nasan lang. Buktin na. Ya kung macawe ni tama watwe, napadangin nabita Bilal bin Rabah kung may ibang, napadangin makada, ya Bilal, arehna biha ya Bilal. Banno na Bilal, banno Bilal. Tumisi masan-nasan na sirunto pong Allah Ta'ala. Bukan beban. Nangga asan-nasan nangin nabita si bawah sampajangin makada, tumasan-nasan na sirunto puta. Arehna biha ya Bilal. Betuangan na, banno Bilal. Biasanya raha itu kan istirahat. Masan-nasan na. Iya, sini na to. Jadi, nangga mito, nabita sampajangin asan-nasan nangan. Dia nagagacausan lagi Nabi kami masampanya. Unroladan na alimalabbi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serius konsentrasi kami masampanya. Maka dari panguluta Aisyah radhiyallahu anha baini na nabita. Dia nagagacau ni nabita ko siruntuk mana tawe. Senyum, murah senyum. Iya. Ya ko hite tapan na nabita ko tubong siruntuk. Senyum. Tapamanyama sa di papina dingin. Iya. Tetapi coba-coba dia garek mita nabita kumi masam pajang maka dia penguluta Aisyah bin nabita namuya ditulis sangat nasa onrola dan nabita maringarang kung Allah Ta'ala sini na tomo-tomo lebih kemana kiaja malahan ukuran Nabi iya jadi ukuran sahabat sih walangi engkau baca dia waktu ukuran sahabat sih walangi angkanan kasih di waktu dalam pertempuran tapi mati ni Nabi Tayyib. Ang kasi di waktu dalam pertempuran, penguluta Umar ibn Khattab nakanay anak panah. Di masa pemerintahannya. Jadi nakanay anak panah. Madape mana ni sini na sahabat utama na sabayar waktu kan kamu pi penguluta Ali, kamu pi penguluta Utsman bin Affan, engkau pi penguluta Abu Ubaidah bin Jarrah, engkau pi penguluta Khalid bin Walid. Masih ada pemuka-pemuka sahabat yang tua. Engkau pi penguluta Anas bin Malik. Madape mana sahabat iya na melo gatangiro cerita na kami lelak gayro anak panero tambusi. Penguluta Sayyidina Umar ibn Khattab borang aja magisay makadani penguluta Utsman siba penguluta Ali aga na pelego kang ya Amirul Mukminin aga na pelego kaki nakadagampat aja ni masampajan natin mudo nasabayo ko masampajan ni gaga ngarap penguluta Umar kecuali pung Allah Ta'ala dene bius masampajan ni mudo diga marigaga onrola dat na maringarang ko pung Allah Ta'ala na musus sana na lupa ito sampajan maki dalu sini na tama-tama dito mana kaya yan na sampajan nomor usik dilalu. Jadi, ya kau masampajan, aja gagay ngerah kecuali pung Allah Ta'ala. Ya bukuri dino yang uli pung Allah Ta'ala. Sini na tomo-tomo. Iya na sampajan mako ewe. Sini na tomo. Asal nangya tu cerita itu maka masusay na bita. Lay boy ko latu itaif lay lalu mati amure na mati bini na kali masusay na bita. Magi ni paterima ya sampajan. Nasabang maka memang ayat na pung Allah Ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya kau makasingi batin masampajan.
tanapa pinadingi na sa to si bawa pung Allah Ta'ala sampai jam maki na kidorang alimalak bina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah wasilah perantara sa rekwa mangiwat dingi macawe lori pung Allah Ta'ala ni dalawang riungan na runtu suruga pamasian pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.